thlia tu le ngai thatu zong zong te in zawai kan lalpa Isu Krista mingin chibai ka buk veka chu tun nai mai khan meidil chungchanga Bible zirtirna point sari ti mangin pathian thu zir hona kan nei to ani kha chatuan maya misual kan char zirtirna hi Bible atongin ani lo zia kan zira then khatin an pom viau line then khat ero chuan ngai dan sa het deuh mayan nei chu so son du lovin meidil chungchanga zirtina dik lo chu an utok tur von tla maya ngai dan sa pom dan sa nei lo hi thil thei lo thluk ania mihring kan ni chuan ngai dan sa le pom dan sa kan nei hi a tha in a thiang bok ani amaro chu kha kan ngai dan sa kan nei kha kan so son du mi alowa kan kalsan phal mi lo ani ve thung ero chuan zirtina dik zok le thu dik zok pom turin kan ril ru kha engtika ma ain bot sai thei don lova ain pe don hek lo ani Isu hun lai po khan ngai dan sa nei le pom dan sa nei miang amozat kha voi tam taka ma chhona arulang rot rotin tongkam hriam tak tak te po in hanti chang han nei ma sela an ngai dan sa len pom dan sa kha an kalsan du lo awangin Isua meu po khan khang mi te khati vak ngai na a hrelo ani kan soita kang khan ngai dan sa le pom dan sa kan nei te hi utrok tur von tlat lovila ril ruin hong takin pathian thu kan ngai thak reng hianin ingai thaila adik thengem heti zong zok hianin Bible in min ko mu tumaniem tia ril ruin hong taka pathian thu kan ngai thani phot chuan pathian thu hi thuk zokin kan thra thiam tel telanga chiang zokin kan thra thiam tel telanga kan nun po athang zel don ani chutini lova ke mani ngai dan sa kan so son du mi alowa so son chu soilo kha kan ngai dan sa so nget le zual tura tran mun rabi kan khuar deu ani chuan pathian thu hi kan thra thiam lo tel mai dona zirtina dik lo hi kan lo utok tur von vetlat theini ti hi kan hriat angaya ngai dan sa vuan tlat tu te kan lo omani chuan ti vak ngai na a om lova tong trai sak chia hi kan ti thei tok chu ani engpo ni se tun truma hian a fiale zol be sein cha tuna nung reng chunga me dila kang char tura in zirtina dik lo tak ko hran Christian ko hran ten kan lo pom chho tak tan dan abul thuma tangin kan en ho don ani zirtina dik lo kan ti te hi thil thar diai an ni ngai me lowa ko hran adin tir phat atang khan a hlim thla tam tak hi chu mu le hriat ani to thina ni khrem mun chung changa tun lai Christian tam takinan pom tlang lon em mai chatuna nung reng chunga kan char zirtirna asap trong chon eternal tormented by fire ti hi Isua hun laia pathian mi ta hrim kha chuanin an pom ngai lo hrim a chuti ruale ro chuanin an che vela namdang le milim bia om abikin Greek housinga kha chuanin khati ang zirtirna pom kha an tam em maya an rin dan ani nge ani maro chu pathian mi te zinga ro chuanin pom an om lem lo Isua nulampang kumzabi palina le pangana theng khan ko hran hoten khati ang zirtirna chatuna nung reng chunga kan char zirtirna hi an pom ngai reng lova abigin khochak lam ko hran Eastern Church te Apostle te ko hran phun zinga te ko hran pa Clement of Alexandria te Saint Gregory of Nyssa te le Origin te le midang tam tak te khanin khati ang zirtirna khan pom lo ani chuti rualin khati hun lai khan milem bemi te Greek mi te rindan ve thunga ero chuan thi nuwa misual te chu shreman nianga shom takin thisilo dam silovin an kang charang ti rindana kha Greek mi te suanin an vun ve thunga churin dan achu khothang ko hran Western Church kan ti mai Catholic te khanin an zirtira misual te chu chatuanin tom nei lovin meinan kang donani ti zirtina chu aron lar chho hle mai ni he zirtina vordar tu te chu Latin theology an tele rom ko hran shruai tu te an nia chatuan mai top nei lova misual te an kang char ti zirtina mang chuan ko hran shruai tu te chuan an member an biak in lo in khom thin te chu
an thunun ta thina ni chu hrem munan soi thaya in sual chuan chatuan main top nei lovin in kang don ani in thi vele ti zirti na kha an tua ko ran member te chuanin an ko ran hruai tu te le pui thiam te thu soi chu lukaziak an pom angin an pom mak mai I he lovin an zom mia mai ni chu wangin hrem mun mei dil tlak lo awangin ko ran hruai tu te thu chuan an omta a chu ko ran hruai tu te le pui thiam te tan chuanin hlo thlin na ro pui lu tu ka ni an du danin ko ran mi te kha an om tir theini maro chu an zirti na chu ring lo mi te atanga Greek idea Greek rindan atanga an lak lu anisia chung ring lo mi te rindan chu an member te chu an oi tir ta hlom ani chu ti chuan hun a local zela chatuan asap tong chuan eternity ti te eternal ti te everlasting ti tongkam te chu Christiana senglu an ron ni chhota a chu tongkam an han senglu an cher hnu phei chuan meidil kang char tur zirti na chuan ko khan arun na sata hle maya video masalama kan soi thoi to angkhan chatuan ti te kumkhua ti te asap tong chuan eternal ti te eternity ti te everlasting ti le adang te hi Bible original a omchia lova he tongkam hi Greek thumal ion ti atanga local ni in a om je chu sap tong chun ages ti na mai kha ania mi shring emo thil engamo dam reizong soina ani Greek tonga ionas ton ionon ti hi Greek New Testament a voye engamo zat alanga chu an le lin dana chuna tlang puin chatuanin kumkhua ti te asap tong chun forever and ever ti in an let ling tlang puini ma se a Greek tonga ion ti kha forever ti na ni lo hrim ages ti na ani so wangin he thu forever and ever tia ages to ages an han sap tong an han da chuak mai hi an ti sual lian deuh mai nia om zia zok chu ionas ton ionon ti om zia chu sap tong chun ages of the ages ti ale lin turani forever and ever ti ale lin tur ni lovin top chin nei soina ni ages of the ages hi mar chu chatuan ti te ale lin ani ta ka wangin thi nu om dan kan thir dan kha Christian thir dan ni lovin Greek thir danin kan thir ta dai mai ni chu Greek philosopher Platon chatuan eternal asoi dan ang milin Christian zon chatuan ti chu top chin nei lo soina anga kan lo ngai zo veta vek mai ni chu ma se he ngai dan chatuan top nei lo kang char mi sual da chhum lo chat lova kang char tura zirti na hi Christian masa ti khanin an ring ngai lo an pom ngai lo Saint Augustine ma zong khan Christian terin dan ani ngai lo hrim ani Plato philosophy Christian ten kan senglu ani tlat mai ni chu Plato chuanin enge arindan a idea philosophy chu enge in entaila pakhatna chuanin tihian angai ni chu Plato chuan tharau sol chu taksa laga tangin a rangin oma ati chu tharau chu athiang lim ema ma se taksa nen ain zom ero chun abol hlo thin ati Plato rindan ni chu a philosophy a idea te po kan ti thayang chu apani na ama zirdir tu Socrates te ang bok khan Plato chun tharau sol chu athi theilo immortality tharau chu thi theilo ani aringa taksa thi nuwa tharau chun chatuna cholna mun ani aringa ni chu Plato rindan ni apathumna thil tha mishingin andam laya anti chuan andam chung la lain ara ante langa anthi nu a phei chuan loman na sajok andong nge in aringa ni chutiang che chuan thil sual ti te chuan he dam chung la hian thil thalo andong anga anthi nu a phei chuan hrem na sajok kan char thi silo adam tak chuang bok silo nung reng chunga hrem na salutuk dong tura khanin aring bokani chu Plato Greek philosopher ina arindan ania he arindan chi he Christian a singlu aneta ni su ti chuan kha Plato arindan kha Greek mythology a then khat
tenen khanan cho fin ta chung arin dan a cho fin te jing a chuanin hei Hades le Tartarus ngai dan te po hi tela hei po hi Christian ten Hades le Tartarus ngai dan tam tak hi kan la ni Greek mythology a chuan Tartarus su mun thuk lut tuk tak mai Hades su shrem hun lalpa thi na lalpa underworking ten te mo kami khovel nuai a hianin shrem mun engemaw mi hring shrem na rap thak lu tuk hi oman ringa chuanin Tartarus chu Hades mun thuk lu tuk mai hnuai Titan misual Titan ho an ta na mun le misual te an ngai sak na mun anga an ngai ni Greek ho chuan Greek mythology a chuan tisun Plato chuan chu mun chu misual te an hrem na mun tura angai ta ni chu ama kha Greek ania chuan mythology chuan akai hruai em maya he Plato idea hi Bible atangin ani reng lova Greek philosophy atanga alak vek nia chu rindan Greek philosophy atanga rindan ron kala chu Christian ten an sing lu tatlap mai ni chu abikin Augustine na hun lai atangin sing lu chho alo ni ta ani tuna hian kum zabi engamo za da liam to a mi zong ti tur deuh tho hian he Greek philosophy be chan hian Bible in thi nu om dana soi zong te hi kan thir deuh vek to a chon Bible le lin thlengin a ngong ta vek mai ni chu anet ling tu te nge po chu Greek philosophy in a influence na salutuk to a chu chuanin Christian tam zok rin dan hi akai hruai ta vek mai ni amar chu Augustine malam kan thir kirani ve thunga ro chuan kum zabi panga palina le panga na huam chung chin a ko khan hruai tu te khan khatiang han an thir ve ngai reng lo ti ha kan mu chiang em mai ni chu chatuana thi si lowa hal char tur ti zirtir nei iso hnulam kum zabi palina le panga na chin thleng po khan ani a Christian ziding dik tak te zirtir na ban poimo zinga atel lo reng ani tihianin Dr. Ken Vincent a hosan community college sa psychology professor retire to lekhabu po sa kholam chanchin le psychology lam chanchin buza chuangot mai ziak to chuan tihian a ziaka chatuan hremna mei eternal hell ti ziak masaber tu chu Latin ko ran pa father of Latin church niangai North African Tertullian edi za somruk atanga edi jani somni inkarami hi ania ati ichonani chuanin meidil chu imingai nat lo zong te omna hun turania ati tihena soizela meidil chu misual te omna hun tur mai po nilovin ama niel kal tu philosopher le theologian ho te omna tur munania vanrama akal nuwa ama nui so tu te chu vanrama tanga ala nui ve hun tur te aswang to thin ati ni so hey Dr. Ken R. Vincent hianin alo ziak ani chatuan ti tongkam eternal ti mangma saber tu chu Tertullian ani ati ni chu Tertullian hun lai le anulam edi za somsai atanga zali somthum inkara theological school paruk zinga school pakhat chawin meidil amisual te zo top nei lovin an kang ti thurin hi an zirtir thinani khati hun lai theological college kan ti paruk zinga pakhat chawin meidila misual te zo top nei lovin an kangang ti thurin an zirtir ni chu school ming chu the Latin school in Carthage Africa ami ania abak school dang panga te chuanin meidila misual te zo top nei lovin an kang charang ti hi an zirtir vengai lo hrim ani Dr. Vincent chon ti hian a soizela khothang ko ran Western Church mo Catholic a soina ani khothang ko rana meidila misual kang char tur zirtirna alu na chana amo phurtu ber chu Augustine hi ni atini chu Augustine kha edi zathum somnga pali atanga zali somthum inkar vela omania kumzabi palina le pangana bor vela omani tinani chu ichon Augustine chu North Africa hipo bishop ania Greek tonga thiam lo ani ziratum na salutuk masela atui puilo engemo chen chu thiam ve soyang masela a master lo ani Greek tonga thiam lo ati top me Dr. Vincent chuan a thiam lova khothang ko rana Greek ngai dan be sana mi sul kang char tura zirtina lo lu thi Augustine thil hriat sul wangani ati top mai ni Augustine chon mi sul te zo meidila an kang char turin a zirtir ani mai lova
Christian ni velo zong te po chuta chuan an kan vek aringa no sen baptisma la chang lo thita te po meidil chuan chung zoka da anni aringa chu purgatory ti te hinia ama Augustine hi Roman Catholic zirtina hlom lutuk mai purgatory mu chuak tu po ani nge ati nei chu wangin voina meidila misualte chumlo chatlovina an kang char don ani ti zirtirna alo ir chua theina tura abul tum tu amo phur tu ber chu Dr. Vincent Soidan chon Augustine hi ni ati top mai ni chu Augustine kha Plato student ania ani khanin Plato a ngai dan tam taka idea tam takha Christiana aseng luta chu chon voin thengin pathian thu kan thria thiam dana kha adik lo zongin akal he tir ta bui mai ani Tian Samuel Dawson upon aloziaka ani po hi lekhabuziak tulare mai niya tihen soini voina mai dil kan rin dan tlang lon ber hi chu Catholic atanga local liao ni Bible atangin ani hau lo adi tuna chon Roman Catholic hi voina mitam takterin dan mai dil muchuak tu anni ti karing nget tata voina kan rin dan zong ani lo point atam zok hi chu Catholic thuziak tu rang te thuziaka kan muwa ma se chung te chu Isua zirtirna pakhat ma kan mu silo adi hele khabu te po aziana bu te po hela hianin chiartur a ani chu wangin he meidila misual an kang char don ani ti zirtirna hi Isua zirtirna ne lova Bible zirtirna ni lo zia chu video ma salama tangin kan chui vekto chatuan ti tongkam aron chua dan te po Bible a original atang ni lovin heta Greek hoina idea nei anrin dan kha eternal kan ti te chatuan eternity everlasting kan ti te kha Christiana oron singlu ani chu tongkam masaber tu po tertulian ania maro chu herin dan Christiana oron pudlu ani theina na amo phurtu ber chu Augustine ani anti top mai ni chu helaya po hian Roman Catholic an zirtira voin thlengin Christian tam takin kan rindan alone soveta ne voina mai dila mi sualte kang char tu anga min rin tir na saber tu te zingami pakhat le achu Augustine rindan zulzuya siam Jerome's Vulgate Bible hi anilea Jerome chon kum zabi palina khan Bible let linga kum engamo za chung abikin edi zali atanga sanga janga somthum inkar chung khan Vulgate Bible hi Western Europe mi terin lo emania ani na taka chuanin khothang Christian tan khati hun lai Bible le lin an mu chun an nge ni he Vulgate Bible hi an ring maya Middle Ages le Renaissance hun lai a hu hang anei len dan chu King James Bible in a hun lai hu hang anei len ain alien zog ni anti hial ani chu he Vulgate Bible hi voin thleng Roman Catholic te chuanin an la manga tuna hianin English Bible version sang chuak to ma sela version tam tak hian Vulgate Bible be chan hianin Bible an siamani chung jing a chuanin King James version kan ti te po hi angel nganin Greek le Hebrew tangin letling ma se thuhar sa rilfianan ero chuan Vulgate Bible be chan hianin an siam tho maya tin a Bible version dang tam tak te po hianin Greek le Hebrew tangin letling ma se Heg Vulgate Bible hu hang hi alen wangin Vulgate Bible ina tongkam alo manto entirnanin ages to ages hanti maitur ayate eternity ti te forever hanti tongkam te kha an laluta heng English version sang te hianin chu an mang deuh vek tamai ni chu he Vulgate Bible hi Latin tongani atuna chon Latin atangin ti khan English nan dat ling chong le ta a he Vulgate Bible hian khating anga Augustine rin dan zulzui kha chatuana chumlo chatlova shem tur ang zong khani he Bible a hianin da ni lota selang chuan voina hian he meidil chatuana kangchar tura inzirtir na hi tun ang hian atraidar na salo mai thei ani midang dang terin dan po achien le zol beisin inta lang taila korhan masalam pangdir ni tuna hen kan en hone kum edi zathum som thum panga tanga zathum som ko panga inkarami Saint Gregory of Nyssa anti khan meidil chungchanga arin dan hi voina Christian tamjok rin dan ani reng lawani Gregory hi Christian te tan athok lok maya
Trinity chung changa tele Nicene Creed ate atho hlok tak zet ni ani hi ko hran thurin mu chuak tu pakhat te zinga soi te po nia Christian ne in chal zong tarin na von tlang pui siam ani theinan athok hlok tak zet ni ma se hepa Saint Gregory hian chatuan maya misual te hal char tur ti zirtir na hi apom reng lawani ti hianin lo en chon zom zel te ang Charles Father kan ti then khaten meidil chungcha an rin dan then khat so I han ta langila Olympio Daras edi zali somko panga tanga zanga som sari inkarami han di hian soya tharau sol hi top nei lova rem char turangin ngai reng su pathian thinrim na hrik thak nan tharau chu hremani lawang hunenge muti chung mo ayano saron mangani hei ages tielelin amizo tong jon chatuan ti ten leling hunenge muti chung cho hrem anyang ati Diodorus of Tarsus edi zathum som ni atanga zathum som ko pali inkarami khan misualte tan chon hrem na aom nge yang ma se top nei lo ero ani lovang ti na lo ring khap mai bokani heng ko hran pa kan ti te po hian chatuan me ro ngot zirtir na an pom reng lo hengai dan hi Augustine and Greek philosopher Plato arin dan atanga Christiana aseng lu liao ania chon Christian tamzok tarin dan le Bible le lin dan thlengin a ngong ta vek mai ni voina ivon nge em meidil chungchanga ivon nge em top nei lova misual te kang char tura zirti nei lal isua zirti na ni lova Bible zirti na ni lova Greek philosopher tena an rindan chu Christian Augustine na aseng lu ani ti hi kan hriat angai ni hetianga meidil chon misual te akang char don lo meidil chon misual te chu akang ral jok don ani ti a Bible zirti na dik tak kan han soi hian hrem hun soi nep le soi hlaom lo vek angamin chuata le misual ti huang tau sot turanga a chet heyang beramin soi an tam hle maya ama khom mai ke ngei po hi meidila misual te an kang ral vek don ani ti ring tu tin asoi tu ngei po kania aring tu kani bok khatinga ka soya wangle karina wangan sual ti hi kangam pat pha chuang lo hrim ani sual ti kangam pat pha chuang reng lo ngam pat pha nekin a huwa din ka huwa ni meidil lo wang hi nem ni thil sual kan ti lo thin o ti hi ka zona ni tuna fel omang taka kan lan thin na te zu kan in lo thin na te mi pan mei chia na lama kan tlan lo na chan te heng zong hi meidil lo wangem ni meidil kan lo wangem ni o ti hi ka zona ni tlat mai ni unaw te shrem mun lo wanga sual ti lo tu te hian mangai na om zi hi an man thei ngai lo wang pian thana dik tak hi an chang thei ngai lo wang shrem mun lo na I thin lunga alen chung chuan pian thana dik tak hi I chang thei ngai lo wang zona thon khat bung li chang reta mangai na chuan lo na renga om lo mangai na fam kimin lo na a hnot chuak zok thina ni lo na chuan shrem na om sia a hlau tu chu mangai na ala fam kim lo ani ati shrem hun hi I hlau ni chuan voina hian mangai na ila fam kim lo ti na ni shrem hun lo awanga thil sual ti lo shrem hun lo awanga pin khom thin shrem hun lo awanga pathian thu oi ang taka om thin ini chuan mangai na ila fam kim lo ti in zohana chuan in asoi ani chu wangin meidil hlau tlat te hi mangai nan la fam kim lova meidil hlau awanga sualti ngam pat pha tlat te chuanin pian tharna omzia an laman lo tina ani mithan kha chun hetianga kan soi lai hian chatuan maya misual te halral asap tong chon ani hilaison antia chatuan maya misual te halral ring tu te chu kal sual hi ti nemo an soya kal sual tian soi lo le liberal Christian tire mon pule thor zela a theologian hetiang anga soite po liberal theologian tinan pule pop mai zelani thili hria thiam lo laklo to chuanin kan pom ang pom velo te du danin kan pu pop zel mai zong ani hitro evangelical theologian zinga po hian meidila misual te chu kang char loin misual chu an kang ral vek don tiering tu hi an tam em maya chung zinga then khat te chu han ta langela John R.W. Stott ate hi ani hi evangelical theologian lar berte zinga minia
chatuan me misual te hal char tur ti zir te ni apom reng lo ni tin Clark Pinnock ate hi ani poi systematic theology professor ania liberal Christian atanga salient nima sela anua evangelical Christian thatak aron nia Christian te thurin him tu apologists thalutuk mai aron ni ta nge nge chatuan me misual te hal char tur ti zir te ni apom lo rim ani he John Wayne Hamate hi ani po conservative Christian thalutuk ania chatuan me misual te hal char tu zir tin apom lo ni khang ba gak po han Phillips E. Hughes ate Stephen Travis ate adang tam takte po soituran lo om so wangin he zirti na hi Bible zirti na dikta ania evangelical Christian tam takte point chatuan meya misual te kan char na hian pom lova chatuan main a halral don ni ti hi an pom jok ani Clark Pinnock phei chon ti hian soya meidila misual te an kangral ti zirti na diktak hian evangelical Christian te ane chho zel ani ati asoyang che hen tu na hian mi tam takin Greek philosophy in ngat chatuan me misual te kang char tur zirtir na hi an ngai tu chian paule pathian mangai nan mi zianen a in mil theilo ani ti hin mu chuaka kha zirtir na kha an thlau tha a rem hun hlo na bawa pathian mangai na om zia chu chiang le zolin an hriat pha ta kha zirtir na hlom tak pathian mi zia diklo taka setanan mishring te zinga tu atum ngar zirtir na kha thlau tha in Bible zirtir na dik tak ko khan masalam point an lo pom vek zirtir na dik tak hi an vuan chho mek zelani voina hianin ka unau du tak in ngai to chiang lakadua pathian hi shem mang pathian angin ngai muwa mangai tu pathian angin mu misualte ama thu oilo tu te chatuan meya topin tai nei lek lova a hal char nei chuan voina an laka ado theina zong te hi atopa chuanin zangai na le khongai na tel lo lekin athin rim na chu a khi thanga khongai na tel mi to lo mangai na tel mi to lo vin misual te kha a hal char don ani chu tiang mi ji chu pathian ani ngem chu tiang mi ji chu pathian ni ini hre tak angem khatiang anga pathian ina ama thui lo tu te chatuan meya hrem ngat turanga zirtir na kha setanan ko ran hroi tu masa then khat te mangin ko rana aron tu ani chu wangin he zirtir hlom tak hi thlau tha in Bible zirtin dik takhi vuan veka pom vektorin ngai thatu zong te Isu mingin kanin some